رمضان كل ورود بركناني وتيبون وانتني ننسناني رمضان كل ورود بركناني وتيبون وانتني ننسناني تونا دون هكاية نوناني أدمي دجو هين دنو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة ومبندار لفول TV on salminama salminango Islam endudo lewru teddundu shahru Ramadan al-Mubarak, lewru barkinandu, lewru teddinandu, lewru wondunde yurmende, lewru al-Qur'an, moƴƴereji ko woni lewru ndu yo Allah subhanahu wa ta'ala okkoen. Hande kadi musidɗo mon Muhammad Salih bin Mahmoud Ba artani on ɗo fiyo en jokkito e yewtere men nde fuɗɗino ɗen ko yowiti e ñawoje e raɓɓinɗinade ko yowiti e oɗo korka. Iɗen andi ko feƴƴuno en andinino ko honnu wiyete korka ka luga e ka sharia e ko honnun e place woni ko korka kan jogi e kaɗo dina l'Islam haray ko ɗon wonɗen e jokkitade e ko honde tuma lewru korka waɗa farilla e ko suumayeji jelu woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko hoori. Ɓe wi lewru korka waɗama farilla e dow ummatu Muhammad ka hitande ɗiɗaɓere e fergo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam as-sana athaniya min al-hijra. Ko waweten famude ɗo awa Makka hoore tanoke ha nelaɗo woni Makka duuɓi 13 si ɓe feri ɓe yehi Madina ɓe woni hitande kaka hitande ɗiɗaɓere ka lewru Shaban sabordu suumaye sinami fayu ko on tuma oɗo lewru korka farla ɓayndu hewti yo fuɗɗa hoorede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe hoori suumayeji 9. Waqad sama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 9 ramadanat. Si a landama ko honde tuma korka waɗa farilla haray kaka hitande ɗiɗaɓere fergo nelaɗo ɗum woni Madina al Munawwara ko suumayeji jelu lewru korka jelu woni ko nelaɗo hoori ko lebbi 9 woni ko ɓe hoori ana duuɓi 9. Salisan fadlu siyam fi Ramadan wa gayri. Haray toɓɓere tataɓere nden hande ka wonɗen e jokkitade ɗon haray ko ɓural hoorugol e nder lewru korka e ɓural hoorugol e ko wona lewru korka. Hoorugol no wawirton famirde ni wona e suumaye tun woni ko hooretegoy ko ɗum waɗi hay lewru Sha'ban lewru sabboru suumaye hino hoore hen en aroye ko ɗum o wiɗo ɓural hoorugol e lewru korka ɗum woni Ramadan wa gayru e ko wona lewru korka. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wa siyamu junna fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق على صحته. أبي هريرة جتي نلاد صلى الله عليه وسلم نلاد جتي جومي مكة دوني الله تبارك وتعالى ɗum ɗo wiyete alhadisul qudusi. Alquran no woodi, hadisul qudusi no woodi, hadisul nabawi no woodi. Alquran haala kan e mana on fof kaka Allahu tabaraka wa ta'ala immori. Hadisul qudusi ko haala Allahu tabaraka wa ta'ala kono kongudi ɗin ko nelaɗo woni e yottinde kongudi makko. Hadisul nabawi kongol ngol e mana on fof kaka nelaɗo woni ko woni e immorade. O wi Allahu tabaraka wa ta'ala daali ka hadisul qudusi o wi kala golle ɓiɗɗo adama ko kanko jeyi si wona korka kan. Allah wi kan ɗon ko min wodani te ko min kadi woni ko yoɓata horuɗo.
Nelaɗo maki korka ko heedode barage hakkunde horuɗon e natugol yiite. Be mana neɗɗo si wiyama yo hooru o hoori, haray o waɗi hakkunde makko e yiite ngen heedode ka ɗo korka ka dandoyte natoygol yiite. Nelaɗo maki si woni ñalande nde goɗɗo e mon hoori, wata o wowlu haala sama kala ko yahata hakkunde gorko e debbo ka mbaldi. Wigol debbo mum he awa noon hande hiɗa laba, he awa hande si tawino na suumaye wonno ɗen hande welayno. Neɗɗo horuɗo haalata, andi yimɓe ɓen sikkay ko waɗugol ngol tun hay haala kam hino haɗagoy. Hay ɓeymuma ñalolma suumayo awa hande noon hiɗa laba, masha Allah, ɗum hiɗa haɗa ɗum ko ɗum wiyete rafas, hiɗa haɗa ɗum. Wata nangu e sonkugol hiɗa hoori. Korka no jogi neediji en ara e mo. Nelaɗo maki si goɗɗo yennima walla faalama haɓuduɗa e ma, wimo min miɗo hoorigoy. Si a anda koye suumaye wonɗe, min miɗo andi koye lewru korka wonɗe. Si a hoora, min miɗo hoorigoy. Mi jabodirta e ma, mi sonkidata e ma, mi yennidirta e ma. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki, mi wondiri on mo wonki an woni e jungo mum, ɗum woni Allahu tabaraka wa taala. Barngol ko hunduko horuɗo jogi ko, on andi si woni gila ka subaka no wirno ɗen e oya émission men, a ñamani on yiyay ngufo e barngol hunduko makon waɗay ceeñ, sansay, waylay, ɗum ɗon e hoore mum. Nelaɗo maki ko ɗum ɓura yiɗede ka Allahu tabaraka wa taala, hay edi parfum lati ko urata kon ko barngol fi kala ngol wela hunduko horuɗo kon, ko ɗum ɗon ɓura yiɗede ka Allah edi lati kolon ɓurɗo urude e latiji ɗin fof yawmal qiyama. Nelaɗo maki neɗɗo horuɗo mo mari weltareji ɗiɗi, yo Allah okko en ɗi ɗiɗi noon. Ara nun ɗum ida aftara fariha bi fitri, heyna si o yahi ha o taƴi o weltoray ka woni huntade ɗo. Wattane yiila tun si neɗɗo horuɗo e fana sa ɗaɓɓitimo tun on haɓay, haray stress on hino ɗumanni because heege. Kono si yahi ha huntama ko on tuma nanata soro sararen ne, walla si yahi ha huntade ndin ɓannama a tawa yeeso ngol no henti. Kono ɗo ko fanda ɗo na ñamete on tun, ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala tawnima ngal ɗo ñallal. Allah subhanahu wa ta'ala okkima cellal, a hoori mo onoma warde e nder ñallan, mo onoma warde bimbi, mo onoma warde ñalorma, mo onoma warde kikiɗe, o accima ɗon ha fewndo huntade. Tatabun ɗum o nawni naalima, ɓayno woodi ɓe fuɗɗodunoɗa nawnare ataka ɓe tuuta ha ɓe taƴa. An Allah nawni naalima o okkima cellal, hikkiti ɗon kay o okkima ko taƴira. Allahu akbar, wallahi o weltoto sanga o taƴata. Enen fof ɗen seedi ɗum. Welo welo ɗimmo on te ko on ɓuri mawnude, wa iza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Allahu akbar. So hawroyi e joomi makko jango yawmal qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala noddimo, teddinimo, yoɓimo korka kan, nden ñande o weltoto. Idan ɗum ɗo no jeeya e ɓural ko wiyete kon korka. Wa anhu fahin ka abi hurayra radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala idha jaa ramadan futtihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin, muttafaqun ala sihhati. Ha joni ɓural lewru korka, nduɗo lewru ndu jogi ko lebbi hedditiɗɗin jogaki, ko kayru woni koho lebbi ɗin. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki si lewru korka naati, dambuɗe aljanna ɗen fof ɗe udditete jemma e ñalorma 24 hours. Dambuɗe yiite ɗen fof ɗe ferme. Wa suffidati shayatin, seytaneji ɗin ɗi haɓɓe, ɗi kolɓe, ɗi ceene,
ha satta ɗum ɗo wowlaka ka lewru hajju wowlanaka lebbi hettiɗin ko ramadan ɗum nelaɗo maaki jogi oɗo misa jogi oɗo spécial jogingal ɗo teddungal awa wakkilo jemma wakkilo bimbi wakkilo ñalorma wakkilo kikiɗe ko naɓatama ka aljanna dambuɗe aljanna ɗen no wuddita si nduɗo lewru naati dambuɗe yiite ɗen allah no fermiɗe si wona udditanɗo hoore mumgol samna si wi'ama kadi ko waktu waɗugol ko moƴƴi a ndaari ko ɓuri bonde a waɗi e nduɗo lewru kadi haray ko an udditano e hoorema dambugal yiite ngal allah kam fermaninoma sabu barkiji nduɗo lewru e teddugol ndiɗo lewru e jogagol horma shahru ramadan allah fermanima dambuɗe yiite ɗen wata konkoye ɗon ko murtinta kadi yimɓe ɓen waɗa ha ɓe bonna ɓe woopa allah ɗin ɗi kolmbama ɗi ceenama ɗi haɓɓama ko ɗum waɗi musique hay social media ji ɗin piloɓe musique ɓen dj ɓe ɓen ɓe fowtoto ka suumaye ɗo on tigi ɗuyta bakkatuji mum ɗi yaha hooru as e dj yaha wiya ko galli suɓaɗi ɗin ko galli landaɗi ɗin musidɓe julɓe ndaron noon miɗo rentina tentini enen haalayɓe ka ɗo haala onon ɓe dj ɓe son wawani accude min tori on kan acce pilugol musique woni ko suumaye woni na suumaye kono noon ko bakkatu molanaɗo wonto andi musique probléme mum on wona an antum kala heɗitiɗo kala ka oɗo tega e amuɓe a rondoto bakkatu ɓen ɗon fof an piluɗo an waɗɗo oɗo musique bakkatu mum hino hulɓini yo allah dandu a mayde a tubani ka o tega o ka o tega bakkatu on tawoyte ka kaburu ma ko ɗum waɗi mo accay ɗo yo acce ko moƴƴi siɗa jokki kadi ko boni kon torota allah subhanahu wa taala ware munde yo allah okkore tuubugol accita ɗum ɗon ɗo yaha mayde musidɓe julɓe ɗiɗo seytaneji ɗi kolmbama ɗi ceenama ɗi haɓɓama ko ɗum waɗi en feƴƴay ka marseji a sikkata ko marché mo wowno ɗen on nanugol musique on tawayno ɗuyti fi kala noon ka lannode on yiyay ɓe addoya yimɓe ɓe hoorata takko leydi ka wonɗen ɗo hiɓe tappa gimbe hiɓe ama fiyo mars allahu akbar yimɓe ɓen joni sikkay sa waɗi taxi si musique ala ton a heɓata client ɓe sikkay si tawi woni a waɗi hiɗa jogui place ɗa yeeyude e a waɗani musique a marsinta wona musique marsinta musidɓe julɓe ko allah subhanahu wa taala woni marsino sa waɗi musique kadi marsi a rewi e lawol harmugol a heeɓi mbuuɗi ɗum kadi ala nafa si nafima ɗo sa tubani a lettoyte yeeso kadi yo allah dande musidɓe julɓe tedduɓe haray waɗugol galli suɓaɗi galli landaɗi e aljuma e juma he ɗum ɗo no hulɓinide par ce que miɗo nana a taway galli suɓaɗi e galli landaɗi no woodi dj ɓe musidɓe julɓe tedduɓe tawa ko programme maɓɓe on koye juma ɓe wattamo walla alkamisa jemma alkamisa no wetude juma mi ala e wolde kam mi woni e yiwde ɗum noon kono si on tigi wawi accude yo accu awa si allah jarribike ma a wawani accude ndaaru ñalande wonde ko jemma aljuma koko mawni koy ñalande aljuma koko mawni wata suɓo nde ɗo pilugol musique ko ɗum waɗi haray ɗen weltani social media ji sansoɓe programme ji maɓɓe ɗin watta programme ji dina e nduɗo lewru teddun wallahi ko ɗum haani ko ɗum ɗo woni ko duwa ko ɗum ɗo woni moƴƴere nden no gasa allah subhanahu wa taala programme islam mo watta coverage e nduɗo lewru allah yafanoma kala bakkatuji ko wonnoɗa e wadde an dj on kon aɗa nduɗo lewru korka arde allah ko jooma yurmede yo allah waɗa yo allah yurmede nela sallah sallam kadi ɓe maaki fahim ɓural nduɗo lewru ɓe wi man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi muttafaqun ala sihati nelaɗoma kala horuɗo lewru korka sabu gonɗinal allah e laɓɓinalngol allah e tañƴinagol baraji ka allah allah yafantoma bakkatu ko ardinoɗa aɗo lewru korka arde ɓe wi kadi e hadis man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi muttafaqun ala sihati ɓe wi kadi kala dariɗo waɗi naafilo gila noon ka salatu tarawih e qiyamul leyl taw ko waɗirɗa ɗum ɗo ko sabu allahu tabaraka wa taala e jortagol baraji ka allah
nelaɗo maki Allah yafantoma bakkatuji ma ɗin ko ardinnoɗa ado nduɗo lewru korka arde. nela sa sallam kadi ɓe maki man qama laylata alqadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. kala dariɗo wurniti jemma laylatul qadr sabu gonɗinal Allah e tañƴinagol baraji ka Allah, Allah yafantoma ko ardinnoɗa e bakkatu ado oɗo arde. idan ɓure lewru korka hino heewi ina jeeya e ɓure mum wondema hoorayɓe ɓen iɓe jogii dambugal kaɓe naati royta spécial dambuɗe ɗen no ɗuuɗi ka aljanna, dambuɗe 7. a yiyay dambugal no toon wiyetengal arrayyan, dambugal ngal anndanɗa hoorema ko rayyan ngal wiyete. ɓe wiyoyay honto hoorayno ɓen ka aduna ɓe yimmo, Allah wiya naatire e ngal dambugal rayyan no. malaika ɓen yo waɗu contrôle ta goto naatirɗon dey si wona hoorayno ɓen. ɗon andi ay plane no mari first class e second class e VIP no woodi ka airport, président ɗon ka naatirta ɗon, ministre ɓen ka naatirta ɗon, e sal ka ɓe fadeto ɗon hendu wifayndu ɗon ɗum e service wonɗo ɗon on ala to fof noon naatoye ka plane goy first class e second class fof koye plane goto ɓe naati ɓe hewtido e kaynde wotere kono service on wona goto. awa ɓeeɗo kadi Allah teddinayɓe par ce que no woodi naatoɓe l'islam ɗo e lewru korka arde tawa ɓe feƴƴini ɓeeɗo ɓe naatoye aljanna kono ɓe naatirta e ngal dambugal ɗo. woɓɓe kaka dambugal jihad, woɓɓe kaka dambugal sadaka, woɓɓe kaka dambugal korka. hoorayno ɓen tun naatirta e ngal ɗo. nelaɗo maagi si ɓe naati ngal ferme goto naatirta ɗon si wona kamɓe. ɗum ɗo kadi ko ɓural e korka. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e ɓural korka kadi wondema alquran wa siyam yashfa'an lil abdi yawma alqiyama. alquran e korka tefanoyay jommum yawma alqiyama. nde gandi ko wiyete tefoore ko si goɗɗo jaggino ɗo ɓiɗɗo mum no piya walla taalibajo mum, goɗɗo ara wiya accan Allah accanami, fi Allah accanmo, mi torikema accanmo, ya he a heɓi sens, Allah wallima oɗo yaltiti miɗo hersa oɗo, si wona ɗum hande mi huweteno ko boni, o acciramo sabu makko. ko ɗum woni tefoore. awa kadi alqur'anul karim, jangowo alqur'ana jemma e ñalorma gollitira alqur'an. teɗen andi koye lewru alqur'ana wonɗen. alqur'ana wiyay e Allah o ko min haɗunomo ɗanagol kon, o janngayno lan jemma e ñalorma, o naafirayno lan jemma mi torke ma Allah accanmo kala ko boni. Allah wiya mi jaɓi tefoore ma nden an alqur'an. korka kan siɗa hoorayno si yimay caɗele kanka kadi ka aray ka wiya e Allah o ko min haɗunomo ñamugol, ko min haɗuno o yarugol, ko min haɗuno o tuuyo makko on, mi torke ma Allah accanmo, jaɓu tefoore anden e fi makko. Allah wiya mi jaɓi. ɗum ɗo kadi ko ɓural wonande e hoorayɓe ɓen. nelaɗo kadi sallallahu alaihi wasallam ɓe ma kala horuɗo ñallal gotal fi sabilillah, ala na korka farilla de, Allah woɗɗindiray ɓandu ma ndun, yeeso ma ngon e natugol yiite ndunguji 90. Allahu akbar. man sama yawman fi sabilillah ba zahzaha Allahu wajhahu anin nari bidhalika al-yawm 70 kharifan aw kama qala alayhi salatu wassalam. mo hoori ñallal gotal korka naafilo tenen alkamisa 13, 14, 15 a hoori ñande 10 jombente, a hoori ñande 9 arafa, balɗe 3 lewru fof ko nantatay sifa mum, balɗe 9 arane ɗen ka donki. ɗum ɗo fof ko korkaji naafilo. nelaɗo maaki ñallal gotal Allah woɗɗinay ɓandu ma ndun e naatoygol yiite ndun, bimana duuɓi 90. aba mo hoorino ñallal gotal sumayi, mo hoori ñallal gotal sumayi musidɓe, wallahi haray ɗum ɗo ko nema molanaɗo. Allah wadde en bani adam, waɗa en kadi koyen julɓe, waɗa en kadi e mofte Muhammad, okka en nduɗo lewru korka, okka en kadi laylatul qadr. he ɗum ɗo ko nemaji molanaɗi, okka en oɗo alqur'anul karim, tawna en e dina l'islam. alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. musidɓe julɓe, hino lewru korka ndun e hino traité on wakkilo ɗen
horiren nduɗo lewru wasi ko kayru wonta laas korka men ko waɗi noon anditen min kadi mi andita no woodi ɓe horuduno ɗen rowani hikka Allah tawnani ɓe enen kadi en gayntoto nduɗo ta si nduɗo gasi enen wondugo artay tawta en tawa ɗen wuuri si tawi woni en anda ɗum min mi anda ɗum a anda ɗum laɓɓinen ñallal fof ñallal jemma fof jemma kikiɗe fof kikiɗe ɗo rewen Allah laɓɓinanen Allah horiren nduɗo lewru ndu Allah tawni wasi wondugo arata tawa si gondu aɗa wi ko bonus sen horiri ni sa juula subaka juulir subaka on wasi fana tawatama fana on juulirama wasi alansara tawatama alansara on juulirama wasi futuro tawatama futuro on juulirama wasi geeƴe tawatama juulira geeƴe ɗen waloɗa wasi a yummata ko fi subaka ko ni rewirten Allahu tabaraka wa taala musidɓe julɓe tedduɓe ko musidɗo mon Al-Ustaz Muhammad Salih Bun Mahmoud Ba aranno on ɗo ka Fulɓe TV yo Allah subhanahu wa taala jaɓan en ko wonɗen e horude kon o newnana en ka ok maslan ko heddi kon Allah tawni en fuɗɗode lewru ndu yo tawnu en rawnode tawde kadi hara hiɗen jaɓana yo Allah waɗu en horuɓe wata o waɗu en ñallirɓe hara inchallah yewtere nden ko kontinede e nduɗo lewru ko yowiti e ñawoje ko yowiti e kaɗo korka haray inchallah miɗo wayno on ha e programme goɗɗo go wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ramadan ko lewru ndu barkinani wota yebundu wontani nin senani Ramadan ko lewru ndu barkinani wata yebundu wontani ni senani tawna dondu hikka yotinnonani ado mayde juhaynde no hewtanani ado mayde juhaynde no hewtanani Ramadan ko lewru ndu barkinani wata yebundu wontani ni senani heewi tawnaɓe ko yawtinani hiɓe hoora ñalorma ɓe nafanani kono hikka tawali ɓe wurinani sabu leydi moɗino ɓe ɓallinani sabu leydi moɗino ɓe ɓallinani Ramadan ko lewru ndu barkinani wata yebundu wontani ni senani Allahu no manti o ɓurninani du lewru e dow ɗi leppinani ko e nder ndu joman fuɗɗinani jippinde qur'ana hiwaɗonani jippinde qur'ana hiwaɗonani